don't think. Now in a video we comments and I'm shady din. I'm shady din. Anybody be any on your home. I say only patuntumo also see and again say Adia Bruni Eka Bibia dear ye nemo say bibini a year dear and ye in fact I him from the baby crab pensa. Or you need ye buri, yes, what brew on. I stand to be correct. Wow, no. Aye. Now or no or so Casadi Akuapem near Kwauni Eastern region. Now one could consider me and Tia Ajima Bedu in some beer or can in some no can say one so one idea with Eastern region. Now when him say Akuapem, Ania Santi at sea. To say what was I been wishing trim. And I pay no office and no kind of sake. No can you know, na ko trigger. Na oya no so mo pe trend o. Se ya no mo pe say amafo to o mo nka o. But ya na ye besere o mo say. Omma ba nan aba na ba bi eda. Mo ma jata no won na. Na mo adwene na I wo nipa bi tiri mo no. Enso bo hwe, en ntimi nya asante so hwe. It is obesua asante asua ne ye. Na asante amahini aye akono wo Ghana. Na wadauma. Minim se ba bi atidi we o hene. Na wo hene die. Unya sembia na wo kana bonten na enam se ya mamre ne yamane ne yempedi yan hwa mamre ne mansa ne yakasa ndi ye de broni adwene suku adwene no ane de abekasa ne yagu yehu ani mu ase ndi wo hene ne nsam a wo makoda yi betena ni mu a wo kan ye no sabi wo hene nkasa saa na ye ka asante nye buku mu asem Unim, penny be or dear Hindia, Nina near Finim say, Asantefone and Ananoma de Bio my over 200 years or ho. Oh, my dear con, at the near dinner, yet just a book on your book more. It's a day. And an anon beyond on passage we yet to say, said ye yet the enemy ye and be a book be money to 2 year dinner, paramount chief no, and the passage in China Santefos, your no money on your pay, and yet possible, none way, madama, more money as Santimano, Montemo who I say. Broni enkasa ye no catch fire wono ye nyintum nti wo de so say broni hye ye na wo bedi a chire nti ofro paramount wani age and na wo ye hwan ya nana keep it stay there don't bring it to the level of asanteman mo ye saa mo be me ye be kasa a chire mo enke ye mpane saa asema ohini walking no wo chire se wono tie Akuapem ti go benya na nka ne me wa asante wo so ya bi na wontimi nye no ka ye nkasa sei enka wo no mpani fo kwa kotena se na mo ba bebisa asantefo no se mo ye den na mutimi keka ho bom nyina na asante aye akono eno na se ka mo bebisa wedie wo mu ehihye wo mutiri wo se ayemfo ni bebre wo Ghana ehihye wo no mutiri na wo mo ntimi nka batunim ebi mbeka kire mo se sikadwa kofi honhom ebe hye mo mo nyina mo yimuti mo beyi ho adi ene adwuma badu waje nani so eti what nana so why you ready na asem aka se wo mu na aburu enso yemfani se asem ebu akoma so ne pia no eti dia wo beka yi e kire say why you ready say asantefo nkoda no yemusa okosa mpacho yentie nanan any statement you obeye dia fa asantehene ho ye hwia yenso ya kire ne say ye nim de piao Asantehene wo hoyi sabi or your man or your paramount chief or your more than paramount chief but Asantefo na you know hene no you won hene what I say and you won over no no hene or shena sina or your paramount chief no or no one wo so regional chairman and regional the president and as so near pay. So what I say, yes. Asantehene wo hoyi sabi or your man or your paramount chief or your more than paramount chief. Right now first statement and anai kai say asem de anu kra de anu timi pa o kasa tinti bia fun so metoda senka na nya na adwene kra na o de beka say sabi manu susu na Asantehene ye o ye man hene paramount chief sa na broni kasa ne kanwa osa kire mu yie se wonyem wonchen wo bia wonchen ahenie bia ono na no asem no e kire wo se nanan ye osi we utu sensem abu na koma so e na hi sem ahye ne ma nti na dwene se wo play political trick na wonim ye moya we se ya asantefo no hu
ye very strategic kra chen mo fi say ye nanom ye strategy ye nanom no more strategy enu nti mo timi di edi nkunim akon bebre mu a wo mo di o ma dominate wo Ghana na yetimo no eti ye nim on say ko ye sharp bi on do create scene bi no de ahyem koda ni tiri mu wo Akuapem ho ba wonim say asem no ka no ye ya chew dada na ya chew nana ya chew nana better say men try bi you men try fi say obi abo wonu ma wakaso wonfa ni die ma fi say wo ye hene ba wonim say wo so ye hene wonim say ahemfo kyinye bi didi achi ahemfo kyinye no ebi didi achi nana wada ma me respect o na ohun na to aso bi ewu a asem ye be ka kire wo no wo be ma okromfo adi ya wo because mo shada na mo yesa untimi nkan chem say wo pese sebi ba bi e watifia bi unnim say Ghana I mean asantefo to me ni say that ye patro yentie no na de ento aso but asantefo na ayo no hene oye wo hene nti asantehene wo hoyi sebi oye man hene oye paramount chief oye more than paramount chief but asantefo na ayo no hene no oye wo hene what I say nti wo no wo be no ono no hene no hye na se na oye no paramount chief no one wo na wo se wo ye regional chairman and regional the president and as so ne yepe so what I say yes nti yanse ye wo Akuapem hene ye wo che hene ade na wontimi nya the traditional way when I say no on keeping it in or changing Akuapem hene kwawi hene you see yes it is Akuapem hene yo no I don't think ni for being kumni we no eyem pakamfo no kwa the title Akuapem hene no you were Akuapem no kwa the title Akuapem hene no when the paramount is when I say na me awodi ba na na wo ho no ebi ko se wo we fo ni nyina ho this a paper sem just sit down make a document let them sign obi an committee no say na ye kantam say so ahu afi ya nke santimamu afi bia obi akuchio otumfo enti asem ne say ebi Akuapem mu ho ne kwawu ho no enna mo nyina wo pese mo kikire mo ye di asante ye di bia nana enka ye nka ne say yo sa asantefo na omo na aye omo hene ne say opeso chese ye ne aye hene kakra kada bi enye wo ne obi na ebe ya asante hene ka wo ye kakra ka free saa ne dia besi ne wo asa na wo te saa brofo na wo ye oyo man hene paramount chief no da bi it is opposite usua na mo ye bia better ne say mo kwa asantefo ne nche ne mo busasa mo ye dai na mo ye na mo da bia mo asantefo boya hini ye hu ye bohu dawuru sa obi pew sa won pew ye beka every day ye babo kotoko hene ho ban eno bi na esa mo hwehwe na mo ye kan kwa mu ahene eno mo tu na de so no ede na wo ye yes de so say corruption and fraud the whole kwa mu ahene mo dia mo tu wa ye tu na de so what difference no so on different ko ho kwa mu ahene no wa ma ye tumi tu na de so wo fraud and corruption it will be there na what na say now ya wo se me pese me ni asantefo ne ye pe na wo na na wo mo ye wo man hene wo man be mu no wo ye hene no man be mu wo hene wadama man be mu na se be kotoko hene wo ye man hene wo krobe ya bodi na mti krobe no munya isa munya isa muntimi nkyere hwe efisi ye mpanimfo no bi wo fie muntimi nkyere hwe se sa na mo be ye dia muntimi nkyere hwe ye mamu mekyere so muma ye mamu nka ye mpani nsamo nkyere ye ntie because ye nim dada obi oni bibi na pe bibi atie asam no enna bia na bi ntie ase no hwe me se osantini a obetwen se obontesu ni meka ne mpani nsam kyere no ene na wonim ni ba bi ofi na nananom aka se ohina woni mpani nsam no wonkɔ akonda mi firi sante mi nananom adi akonti mi won mpani nsam ebia na ba bia mo no mu firi no mo nananom ni mpani nsam fisa mo nkɔ akonda bacho tieni ba wadama mo amaka nyina so muntie munnim na mude besi mo bete yenka odi amontra se ye na aka kire wo se eze ne yedinim de na ekon yemfa atuo ni asekanti we know how to battle our cases bacho tieni
o hina wonnim panin nsem no won kọ kon da eti mu amote ba bia ya mo wotan wa asante mu nsam na nanom se mo akọ da mo nkọ obi da ka wono tum mo nkọ akon da no obi atwese wo NDC chief I mean the NDC dey can carry we dey say we NDC dey and say NDC plan say sa nneema na NDC for ye dey bia na na baby dey wa fairly without due respect wa fairly fi say ya no yase ya na ne ye twen mo enne no me dey ache won oh because sabi wo hene unim det say kan say obe kan say bi say Asantehene wonya bigger than paramount chief obe so kire say wo paramount chief ko woni age ho mom fam wo so munyai na obia so no no ba be ko bi say ye on say ye di nyansa be kasa kire ma mo da ho na Akuapem a wo ho no unim Akuapem asema pa cho ansa ne be to videos man fa Akuapem ho na me nkire wo eniema esi wa Akuapem ebre bi atwam man fa Akuapem na emre bi kotoko hene pie ho na me yenkotie mpani nsam kakra video awuhwe for the first time Asantehene ekọ Akuapem a wokọkye Akuapem man hene a ohene wo ho na yefre no adodankwa wo se ade ya adodankwa na me be kire wade mpekire mpani nsem Akuapem ene Asante asem ni ho firi se kotoko hene tumfo setu tumfo dikan ne yonko obiri konfo anoche ni kurom no firi wo yekwawuni Akuapem ni a wo firi awokugwa na me bie wa me de bibi kakra kire wo hwe kotoko hene na impese emfia ha nwotwini na Asantehene bia nsi ya okugwa over 80 years na Asantehene bia nu wakokwa Akuapem mem say to otosumienu ba yi and the first time after 80 years awo de ko buta na nanom company nsam kire na wote na ofura biri after 80 years na Asantehene bia nkọ okugwa enkọ Akuapem na Asantehene for the first time after 80 years say to abebi okrobia de otikrewi ne brawe nwaso santemaura ene ne nto ara giduru kwawu no edu Akuapem ho no yenhwe de esi ho Jawuhwe kotoko hene eko awukugwa na woko na damfo obiri konfo anoche efi no moko kire nim eniema anoche di jaaye eno ntina to da ya bi mu se ya konfo anoche kra mu gini di na Jesus wo yebusa Jesus ye wontimi nkire ye anoche abusuafo ne niema wodi ja kunya asi ho for over 200 years wo mo de be kire wo ye be kire wo so ye be kire wo niema esi Asante di ekokon enye buku mu asem ene ya na bi nti ase no aso mu ni sa Asante asem ne ye kan ye story bi ni anansem bi na ye ka wo da bi munti ase sa Asante fo kwa di akon etuo ni abrani kun nipa enipa wuyo wawu ma Asante man Asante maso atasema so mankranso teso adansi wo ntokosisi o amwafo entokwa endi manipa wuyo ya santo ntokwa ekwa endi wa amwafo entokwa sisi ye buro nini bibini di tuo pepe yo enye ya no ne ya ne de ka kire mu eya no mfisi ye boa na mentiase wo mfeso ese obi amfa nhye buku bia mu amamu ni to mfisi ya na kotoko yire kase wo ye kofo a mfisi wo di ye di agro enipa bi di I mean eya no mentimwase o yani yakase yena nanu do mutiji akyerema dikopim edwuso dikopim mampon bu ahia nantuo kuma wutwe bu akodua okofo asazo adwumakase kase ofesofo ayano mfise da bu story bi na yake ka kyeremu asa wo ka Asante asam no mfise story bi o hwe me se abrofo no kura ni Asante chen Ghana fo no bi hwe enantres mi se abro ni bi ena mi kuta ye flag yi bomikem
It obey me. And was say, flag be didn't say Asante Kingdom. Was oh that I was or for say two. Are you or 2 for say two Nana? I'm say yes. Or say yes. I know your history. I know Asante history. Or say, do you remember the Sagranti War? I say yeah. And I'm saying I remember. Unto no crebe bisa mi o. Tie me. Asante fo asem no enye mo na mo te Ghana ne mo MPP ne ndisi asem o. Tie de ye kan odi ho agura me MPP ni kwa meja party no. Mejai. Me yiri kura me ne ubejai wudi Asante ho agura asem a meja o. Sa na Asante fo te ye. Enye aguro ne ye di o enye story ne ya ne ye kan o. Etu kotoko hini for the after 80 years na Asante hini bia nko okugwa ne Akuapem. Wo duru ho no enie ye nhwa de. Baby a wo hwe eye otumfo awura ne yonko anoche na komfo dem ne tete dan ya wo jasi ho besi ne over 300 years dan da so si wo no na otumfo awura ho no eti wo moma na kwaba se oba ne nua dem ne dem no enye we nya nansesem o ini pa fi se ya nansesem na wo to checha na mo betia de oba yo wo kwakọ no nsuo bi asi wo dada da nyina o oba no nsuo no wo de hwade ehurade. Now, one was to say, I see Kotoko Hinin to 2 for 1 chair, but beyond the Natano. A hona, anoche, confornoche, ubri confoya watana. Now, Susedry, a home peninsula. I said, yes, you were Breton in you, Ujano, and it is one. A home peninsula ever betwaso. Now, the entire Kotoko Hinin coin on Sabacos, ya catch them say, none of yonkon, Omunako danger, and they danger, some crown, Yanon fi said a Briana and Zambiro moto. Nsawotiase wo hwe movie there be asam nyina no kore esiye say to di kan ene anoche ekohia na ninchi eno nti na me say over 80 years now Asantehene hini bia nko ho eti say su Asantehene no otoso mienu ena wo call ya for the first time ena bi icho now ya kwa say no mami ya kwa say na one ne ma were ene na chia me tu for so man kwa hene wonu nyina kopie na wo kopie dem ho no yenti ama ne boy pie mu wo dem ho Mama ne ampo mahunya ewo fie nti sabri ye de be hye Asukahene ya olabi ensem na niema ewo fie ha a
obiri konfo ejaoye ansatimantemu no ebi ha ebi o kwan ho ampa ya de na di a chere pene enti nana chame wo sempa ampa ko so bu se de na mpacho monhwe otufo ma are onso aworo ne mpabu akura no abakwase me wom ni se anoche echi odigya ye ne se ema obia amfa ne namu mpaboa emma na so ne yeso ho na ne ho na obia amfa ne mpaboa nko ntibat enom se otufo ye anoche adamfo nti no homa ne bi mu kwan but ma are onso no aworo ne mpabu akura no ai ye nto aso na ye hwade oba behwe na ni so Yo. Medical me don't bring us. Yedi won say, this one say brick point. Me ntinti. E bia yeti se see yi. Na no che. E don bring. Say okwa chi ba na wa bra. Ha no besna ko. Kasa chire. De to sumi nu. Na no che e da we mu ene ye wo no. Enyama. Nya ga wo. De to so anai. Say hwa ha. O se brofre bias view ha. Eye we ni ye dikan aba bebre we wo ha ni na ye nro enye afebia na ba esa afebu ho na bibi fufura ba sabe menkan kura etumi fifi enyo dia na dua professor fifi ba kope na utumi mu se efi ha nsechire ne a anochi edija ha ni afa die di ho mpabo o hye se me mfa mpabo amura fi ha enunti esa se nana ose tutu out of ebie na dance pa na ni nua obedu ha ne de se ye mapan kakra na nana so idi ne hene kakra o ha ifise ofino ni fia enuti ne ye mapan na nana nom de wo mpaboa ewura ha yo afa die di ho no ye wo ebuo bi wo anim ho sa ebuo ne de security just say oboban ifi ofidua yi ho eti so okuta du boni bi na obejira protia ho na opesa wodi ani boni bi bewura fi ha se oje na wafa ma na utumi 29 ewura fi ha yegi wo fi ha ne sa akonwa yi ana uni opanyi emra na o ha akonwa otafre nsan se oni ho ti ni account ti na wa ba ifi ha do no eno anu no nti pacho akunya wo hwin enye na ba akunya wo so ho tete asem na ye ka no so ho we ni tete akunya ya sesedwa na ye nananom tena so so wo kumfuo nananom akunya tena we ni efre na akunya no so ho akunya ba jo ntie ni pa o etisa ana obiri komfuo anochi akunya we esi ho nye ne ana omko ya omabie su di akere nadamfo kotoko hene no eti mebamcho ya na nyese bia adan na wo ka asante asem wote wo mo mumsua de sa tribalism hwede wo kire yesu ni Muhammad asem kra o preach kire nipa yesu ni Muhammad asem a wonni mu hwe o preach kire eno kra wani age yen kan kire wo Peter ne Paul wonni mu monte wontimi ntresi wo mu da enso wotie Valentine e fa ho uni ma de friend Valentine so ade aginam your friend brainwashing and na sa tribalism o ka santi asem no hwede wo kire na ne Jesus asem na so ye kan say unim Jesus unim na busuani bi Muhammad unim na busuani ene motimi akwa Buddha nyina ma de aginam hwede wo kire enye ofere se waji Buddha agina na me bi Buddha ni Buddhism ena ka Islamism Christianism wandi waji aginam we ye de kato physical we ni ye pure we ni ye pure enya nansesem tie na me ka kire no eti ne nananum atankonya ne bi no amwo Ghana no a mo atoto mo amamre ne mo amane ase no asese mo di otan bi ewo mumu na mo chese Ghana constitution e kire ahini no enya no kore ene on authority I am telling you today Ghana constitution does not enchire ahini it only reflects or shows say we have this and that and that. That's what we do book no. Ghana constitution does not tell obi so meyehene. It does not raise or entimi nchire ahenie. Tienie book no constitution ebeto ahenie.
emra ahinie eno bi mra ene de aye constitution no eti wa wo de wa ho odi nyina se o twen de constitution nka nkyere wa ahinie mu wa feli eno nti sante enkyere asante man entwen constitution asante man enim de anema papa o meya ansa na constitution abekere ye eti ye no bibia be ye bia ne in resemble with the constitution and in line with the constitution because ye mu ne ye de constitution no enti nananum bi na motete Ghana no a motete munkunya se na mama mo aye so low na mo twese constitution na mpagya mo no mo afeli ena me canon authority constitution na mbenya paramount chief constitution na asante ntwen paramount chief ye wonananum dada ye watankunya ye ntwen constitution mu nsem bia monti asiasa muna muani je wo sa mo beke kambrofo bi egu ena paramount chief ena divisional ena wanwan ye ntwen me ka no kra na akere mo nananum mo amotete am enkronkro bi so a mo aye so weak na mo twa constitution say be left mo no mo afeli better say be left mo ho zemonte ahine na mo de monte ase ye de no ye ntu ye nso no nkofa bond bibi meshem eti no kran say ye mama ya we say sa wotan bi no a asa mo pesa mo senge otumfo no enya dwuma otumfo ye asantema yani mo ye mistake otumfo ye asantema yani unma ye ka kire mo ba bi a mo tete ne de mo tuma cheche mu na mo atena se ba ye ho no ye ni nchichemu wo ho ye wo kurowura and obi ati ase se wa subject ne ho fo kurowura no enye ne enye nra so po so mpe sa na tie pachotie nie pa o eti mo amotete san kuro bi so no a na mo pesa mo gem ho sa mo ni otumfo ye pe no mo ye mistake wo ni otumfo nye pe enka otumfo asem opa ka santema asem ne hwe na bo se nkuro dodo bi o ba bi and what you so person no otumfo ye pe enya dwuma so ukuro no ene asantema nya pe de ene kama no tu na asantema no ba bi kakraka bi bibi kese en fa otumfo ntoto level ho o ma sada eso criticize bi say yen kono otumfo yen ka otumfo nkwa otumfo no kasa wo ma me nkire wade mun te kasa ase ye ka na me be kirem no watwara to otumfo no sade mo ka no nya sa na te kasa na ase no nya sa na te asante kasa no bebre ho a wa me bisa yen kanto but for the benefit of the education ti what say ya ka otumfo a wotimfo na me kasa na kire mo kasa otumfo na mo ka no mo de ne nkire ase ye kasa mu no yesi ye wura no ye wotimfo otimi ye bibia bi eni ntina kasa sa hona sa bi ni ase otumfo no otimfo ase no de mo kire no de mo ka no ye wo asem me ka de wo mu akire se kasa ni ye otimfo de obe kire no ye mfa ho because sa de mo brofo we sa mo twetwe no enye ne de ma mo etisa wo krom ye obi otimi ye bibi dia etisa de wo yaye na santema mu ye wo asem ye kasa me se wote otumfo bi a ase kire se otimfo otimfo asante kasa ni ye kwa no ne yakodu no wan ya wonti ase wo betire ndi ope no ye wo asem ye mfa ho ba me se edi otumfo no ase kire otimfo sa na kasa na che bode tito ne kobuza mpani fo no kan kire why eti enyewa dwen se ukopeki otumfo as individual wo ye ni bibia ye individual bia wo ya santema ye ni otumfo no ya santema ye ni eni to wo ya santema awura eti wono wo ya santeman enye wotumfo nye kuro enye nipa ba ko bi na wokokfa na se wo de ne betoto wo ya sa wo benya problem asema me kai mun chane so nana no ma wo nkronkro bi a mo afa mo ho adwen no mo chane so otumfo ana wotu sa di na kan wo otumfo na me kira wo se di na se ye otumfo enye otumfo otumfo no wo ye asanteman ye ni asanteman ye micro kakraka nkronkro na aka bom en wo mu do mo sunsum no ma ho odin di agina enna ye wo otumfo en gono esum sikadwa kofi eno ano no untimi ne nyepe fi so unni sikadwa kofi no wasom no unni tumi bia no wasom no eye wo wasem pacho ye ntie ni mo sheda yeso ye be sheda na mo dile eti ye nto aso na ye hwede si wa okuwa Anochi na hina onu musoni oyarfo biba na onko nyina mzote abaya e me ari so be hira susu ni e kum ni asama onu wi anu maton ntisu sese ya tanima ma baya akamesa na unyabeni amafia
Now, Yansha and Penin Semwa, after 80 years, if you have a duotri or something, echo Okuga, no qua nochi and obricon for Fieno. Kukune Siwono, a sea also over 200 years. But of him so coyeno, one noon kukununs would ya ten a down for ya. And now he will say, what can say, home. And we will say, oh dear, won't ya say, own mamma own. Now, kukununs wono, and yasabi. Any dia bre santimeura na ne mawre ne chiame edika boso na wono so aboso miensa na wo hwe kotoko hene na wo hwe ne ya wono na damfo ehina mu nsuo se adukro mu nsuo akora ehina mu nsuo ya botweye wadamfo ehina mu nsuo de na chese eboko kotoko hene na enum so ye hwe and to the ocean young one say Asantehene be kwa bonten na wo yaman hinamunsu ne de gu kora mu de abre ne se wono wo enyo won ho ufi say so wonim paninsem bi anko obet na no bebo nsu no e wa bonten wo ba wi ase wo say Asantehene nsu ba bi wo ba wa mu bi wo wi ase pen se wo hu Asantehene bi a wono bi wa bonten da ye de camera si ne so wa hu bi da kan kore o dientia wo ye ni na de a kire ya mamre ni ya mania ya ada wo be na wo ba no wonu ntimi ensa ho da nti so wonu sabi wo de ne kra kra beto wo be no so wonu kra no be wu a wonu de akai ayenkai dom na se bibi kra to no a akai za mpa na yonko obiri konfo kra e ma Asante gina yema na obiri konfo ko to wonu kwa ensa hwe enu nti no wodi akomapa ne anigye e de num sansu no wo ba wo Asantehene num bibi wa monteda wo hu no bi da mo hwe ni yo idea the wo ye ne ye empaninsam bi no wo kira wo se we ye nkai dom edis wo mobiri konfo nkabo mu eba ma Asante a me so ne be si ye me na me hye Asante ase di kuko na hu sesi wona di say wa calculate edi say over 300 years so 1900 cry say over 150 the last one kroma say one kroma 1900 Kwame Nkrumah ya won in 1900 years say calculate best 120 years 1874 1716 1717 up to today but your calculation area how many years odi obetimi abokra fi be 16 something na ba be si ne how many years ne enene kukuo ni da sisi ho na kukuo so de mo amuni ma de kro no esi wa ye chepa agesa obi ne kobo ne hina so obi amo no esi wo che fi say neti ayede ye no esi wa afebo yesa wo bo no eti Asantehene enum ne yonko obiri konfo kukuo anase ne hina mu nsio a yede abese mo no se waba unu afie di a jinsu na no I'll go. na saada no enipa ebo twikogu Akuapem ho no na anoden inside one am ho kakra na enipa ne gu abonten no free miamia bibrea so that was the first time ano mu be saada na ma service kotoko hina ko wura saada ni so eti nipa ne gu abonten ye nuanu Akuapem fo kwawfo odafo achemfo enipa ko Asante nipa ko ye na nyi nipa ketwa
so ye ba bia obiri konfo ne dua no wotena se no woto ne woware a wode ne nsa no a na de ne nsa bo ye sa ade no a ye da ho frem mre tinti kwa petepe ne da ho wo mo kwa kwakire kotokɔhene na de a se o hye ne so ne se wo asante nananom ne otufuo kodu ho no santima wura koduru ho no wo ma won se se wo asantefo bu aheni ye tre se wo akuapemfo no mom ne di santehene nim wo mo tese wo beto ye nti santehene mo na edi nanim nti won se wo hu so santehene hini bia na ne chami bi kura e control affairs da bi what ye tese de wo represent na danfo se na danfo na nka wo ho anka akuapem ahemfo ene bedi nanim nti waduru ne diem nti so wo hwe ya won se santehene asantefo ahemfo bia nu an even na hene chiame kura no wo so won kasa wo on se tumfo so man kwan ni wo bi nso bibia na wo mu jade ma wo mu amamre won se asantefo mpa epese mo sa amamre wo mu jade ma akuapemfo no a na wo mu kire tumfo bi step by step wo mu kire ni bibia fe nkabom akuapem ni asante nkabom tia wo mu de ne ko kire na ade bi hwa so obi ka kire wo se ono ene wo ye Kristo ni nti konfo ano ti aso mo ka munyai enye no kre ebuo no si wo no kokko cheki mfie dudu adi ko cheki mfie dudu a esi ebe no be confirm se asante nye book mo asem eye bibi o mo ka bia ne ye no kre si ye kutrodo so sa ne no ye bi twatro ena mo ni abrofo bia nkwen etuwa na abrofo se ye ne mbakru mo ne ma yewi akra ne ye de aba no mo magema de ye wewi a mo ne ma bibiri obeso huna ko wo de fa kwan papa so ne ko obehu sa guarantee obehu niti obehu ni tripa sika bia ni tiri ye twa ni tiri ye de ko to santin na hwimfie ko fa kwan papa so obeka ko hu obeka ko hu why na no yeso sofu bi preachi ai konfo no chi asem no eno kra ya boson so kra nya no kra yesu asem yesu de ye no kra tese ya policy na twere book de abron to wani age ye ka kire wo de awunti bra be hwe so awoma ene de enye wotimi ko ebuo ni o wotimi sa an ko say wodon say kobo wailing war Jerusalem. Are you not ashamed of yourself? Because there be we there e bibini na ye enye am ye ko wailing war ho na mesre na nanom atankonya so amwo Akuapem we sese be nkora na eba no we amunya ne tourist attraction kama mun sit dance wo na munya ne kama na mun forma contract ne yenye eye tourist attraction ye campaign ka ho a amanfo beba betua sika behwe ebi ni wiase ba bia edi omkohwe no Israel edi ne si Israel pa ho omkohwe wo
and now yes obi so ko hwe ba bia ye Yesu ube kona ye the glass bia awurade abrofo omo ye shafo o ko hwe ba bia ye Yesu na ye Israel for won adwen ube kona ye the glass bia to ahye bi ne say ha na ye Yesu eno anu ye wi bye bye waje di o eno de wajitum waje di o sa beduru ni kro ne asaka se da bi Yesu di kra nya no kra de friend Yehowa amashoa eni baba akọ awu de tie no enti mesere mo we eye no kra si eye enye obi na de abesi wo enye obi na de abeto di besi wo enye aduma enye no kra eye ade asi wo dadaada enye obi na atama besi wo obetimi atiti mfie na firi no ahwe acho tie ni yepa na beti ayese aduana fo kra mu firi fom ne bae no kra ne behwe no kra ne sen hwe ma me nkyere wade soja fo enne soja fo timi tu fom obetimi atu fom firi ha sei akoba bi weso mo ko bia wo pese wo ho a adeta galamsey fo timi wura afase ase ya no mo pie kro foforo so ene de wo se won de wonye ntu ye ka se obi firi fo nye senkyere se o firi fom ne pie ye pepo enupa tu kwan nti o mo timi tu fom no ma wura mu abepie ba bi o mo duro na boni bia ni ho a no ma tena ho enti na no yese obiri bu ahime ne ye nteno yese wo se aduana fo firi fom ne bae ne obi a kire civilize ne ye civilize na asini ni free from by just say na dwene mu omra to the sense wo hia wa wo bona sum na wo di bibia wura na dwene wo nsu nyansa enso wo kwa soldier fo me to form wo ko Israel ye wo abonka amanase anipa te ase a omo beto bombo no makura asase ase dabra officer na wo nim di ade yesa wo kane no wo to form wura asase ase no matu kwan akope ba bia tena busa galamse site na ko yade enne galamse site wo muntu wura asase ase first no kana ye deep mining no mu tu form wo ko fosu ni ye na ne yo mu nsensu se de no maye no mu wura asase na se no mu tu anti ye de no mu ye wo mu sa ye de no mu ye sa enti amna bebre da wa ye deep mining no maye galamse no enne no mu de atu be wura nsu ani amoye no surface mining ti what is say asantefo aduana fo free form ne ba ye wo said abde ye so mpa ye pa free form ne ba ye de omu tu kwan free baabi ne nipa pie pacho yensu ade ne nyai sa propaganda ne ya sheda no bibi ase me fa bibi no bia ye wotai ba ye catch so obi ya obi o Jerusalem dia wo kwa akohwe ukotu esika dia akọ na ayifo asi boba keke o arafo yi wo se mi kotu esika dia akọhwe Kaaba we di anytime we boy on peti dabi krise kramoni bi to a no we di haram ye jo alaji ye wa yira o eda obehu no why a mistake wo hu we ya kramoni be ka se dabi we di haram dabi enye okọ Saudi Arabia akohwe bo Saudi Arabia ye mo boss bi before ye mo bo ye mo
pacho de ohuni eye agina hyede e kire ayonkofa da otumfuo ene na ne yonko osetu ene obirikonfo agina hyede a wo de di ma setu otosumi no nti wa hwa on se ayonkofa agina hyede abodi abai a ohuni ana akuabai a yasene eye nipa eye the resemblance of something nti okọ nananom ekura achiame afna poma everything ewo meaning eti we ukọ hu sesi ba bia mane nkwa yese o ene ye bosom bi na hwede wo chekere we a omode ye de ama Asantehene no kire se ade a omode ma na kai se na ne yonko bi di obiri konfo anoche ni kuru no bai enti woni otumfo mi no ni enti won se aso machia so hu oti wo hwa em se anoche ni ena otumfo asetu odi kan na wa ha no sa wo hwe ni yi pa asa anoche wo mpese kakra so hu iti eye we ni agina hyede e kire se na ne yonko bi ha no firi we ekusi wo besi wo afebo so hu egobi wo ko hu a da vi de e bosom se hwe de wo chekere wo de ne bosom wo ni bosom oh ati bibia wo ye hu bia na asama ye ka na ye de no kre ensoro di aso ne nkopre valentine na hu ni mo hwe mo pre dodo Ghana fo ni be pre too much nkofo bia meni mo firi baabi wo du obi ma so okoje hwa dia so no kon ba we ni kuro mo de wo mpe ni bibia tie anytime okoje valentine aso de mene ko je ntare kokko bramensia ni mfrant makoko we di wo ya abosom sem enso wakopam tare kokko ashe babo akoko se wo ye Italy broni bia de bi oye ebisa ba time munya sa de no wo ye Asantehene e jai sa de no wako jina ko e kwa kokon ama Mohammed wuni Mohammed wuni no wuni Mohammed abusuafo Mohammed wuni na abusuafo Jesus ya wako jena wo mo Jealousy wako Jealousy wuni ba bia Jesus ne busuani bite ye jani nyina ama na moye we nyina because of slavery babia ye duru no mo ye hu babia ifi why ye ma ye bibia anye dia ni wiase no America fo enchenche omo nsam badwudwo omo hini de be kofom eti we kofom a wo ye hwan ebe kofom obi be take over na Soviet Union na wo ho e na ogu ye na America ba ye so America be gu am obi so aba tie de America kire no nto de ye ho Saudi wo na wo po na wo de wonim woni awu adamusa European Union obegu e ma foforo aba enti hwe ba bia fi why na wo ma se wadwen eti wo mo de agira hyade agina anoche ene osetu edema Asantehene yenko yenim eti ahaso ye ne dua ono adua ya na ote ase ai nua na siwa ehu da besi ne efifi ekona abasa dua ya hu esi wono omko chichima jo esiwo sa enfi enkoda ba bia nkasamre ye ba shaba bu se nyankopɔ bi na de bonza ayi anje bu besi wo ende nkobaji adi me nua bia friend Melan o ma ha wa ba na ende nkobaji adi obaji adi se anje bi na de besi ho Melan o hefa mo hwe no mami waba Melan mami ko recommend say waba was saying was it this noise can damage eardrums Melan bra Melan bra bako na tibongo say the master you are not the only